Ti Masakbayan. Full episode. Self-love. Oh, apay akas ti panagsanaay mo, Rachel? Ada ka di parikot mo? Parikot ko ni Jason. Jak amon noan niya ti aramida. Ha? Apay? Adda manan sa bali a babae na? Adto yo. Kita day tiladawan nga insend ni Bianca kanya. Nakita naman ni Jason ijay ili. Kadwa na day jay adayana. Ay, oo na yan day tanga ama ti anak mo. Talaga saan nan ama ikat ti kinababaero na. Dayta ti ugali ti may sa lalaki ang narigat nga ikatan. Mariribo ka na ka talaga. Jak amon ti panunutak. Napakawan ko lang arud idin. Ngam nagbabae manan. Ulit-ulitan na. Ti kasayaatan nga ramidem. Panawa mon. Awan magunod mo iti lalaki akaskan kwa na. Ha? Napyapay ti manginom. Tamabalin nga agbaliw. Ngam ti babaero. Saanen? Iso a panawa mon tapno awanan ti sakit ti ulom. Total, saan kayong matanag kalaysa? Kan maysa. Amok akabaalam apadakkelan jay anak mo asikalaan. Ay na, friend, aya. Di ka man naglidlid ay akasta. Apay, masayangan ka aya itikas kini Jason na babaero. Ay na, panawa mo kung naktumat. Pampanunutik lang amin ti anak mi, friend. No awan la ti anak mi akit, idi pay la kumapinanawak. Ngam ipagpagapuklaeng iti anak mi. Awen, maawatak di kayat mga sawen. Ngam si kamo ti nakakaasi itikas di nga aramiden na. An-anuam ti may nga ama, no irresponsabli met. Sakit lang ti ulo ti ipapain na kada kayo iti anak mo. Iso apara kanyak, kasayaatan nga aramidem, panawa mo. Husto, dagiti gagayam mo, anak ko. Nanang, Siyak nga inam, mariribo kanakmet para ken ka. Ang may salaan ti maising-asing ko nga aramidam. Ikam iti pagnakman day a Jason. Kinapod noon jak kumakayat ama isi na kayo. Hanggang kas makitak, si kamot ti ad-addaan nakakaasi iti aramidan na. nabambanog ako, nanang. Nabambanog ako na mga awat iti ugali na. Kanayon latan na siyak tagad adjust para kan ko na. Day tangarod ket. Iso nga oray siyak nga inam. Masaksaktan iti kasta makit-kita akasasaadyo. Isa dumngag ka kuma. Amok nga ay ayatempay laeng dayjay a Jason. Ang umuna kumapay nga ayatem kan ipateg mo tabagay. Ay namanang, di ka kadiagliliday akasta. Husto laang na nga inaramid mo. Api napanaw mo ni Manong Jason, iti balayo. Wala din ko. Husto day diyang inaramid ko. Nagsakit para kanya. Ngam amok nga ininot kung tumatla ang aklon ti amin. Dayta di kanayon nga ibaga ni Nanang. Nga ayatan nga umuna ti bagi, sakbay ti amin. Iti kasta, saan ka unay amakarik na itiliday no bilang laeng? Wan nga ron. Nga manyangay nga ron. Ay ayatak ngamin ni Jason. Napudno ti panagayat kan pamatag ko kan kuana. Iso akas to'y matipan nakapasakit tirik na kita. Nga da sa bali ang babae itibiyag na. Di ka madanagan, Manang. Maka-move on kan tumatlaeng. Saan a-deserve ni Manong Jason ti panagayat mo? Hindi ka man naglidlid ay akasta, Rachel. Masuruna ka man kitkita ken ka iti kasta alangam. Di mo kunain analiday ka, gaputawanan ti babaero nga ama ti anak mo. Jak mailibak, friend. Jak maliklikan ang panunutan ni Jason. Uray kasjay ang nagbabae. Maaklon kulat na ang nagbitot. Anya?
Ay na, matumpakan san. Ay na, tsaka mo ti aramidakan ka. Friend, amok ti bagbagak. Anya nga mong tibagbagam? Oy, pangasim man ha. Lipati mo di alalaki. Kasta launay nga ruden asakit tinakam timpay nakin ka. Maklon mo pa'y laeng. Ay na, saan na panagayat dayta, friend? Ang mga no kinamaagan dayta. Diyak mo na niya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Naaramid na lang nga ruden amin kan ka dagiti sana rumbang. Nga mapakawan mo latta. Ay no! Ay! Di mo kumamit pagbalinan ang nakakaasi ti bagim kapulaan kan ayat. Ay! Ne, apay ngay asan asimrot ni Rachel ita, friend. Huwag nga rod, friend. Saan namat nga impakpakaam mo kanya kasaan gaya masumrag ita? Apay nga ta? Unay mo tunday di agayam ta. Saan man laan nag-text asaan gayam asumra. Sigurado nga dalaang manan iti balayda. Agkulkulong lang iti saledda. Di na lata maaklon ti kaawan di babaero nga ama ti anak na. Iso akas jay. Ay, kasta unay ti panagayat na iti day alalaki. Ang, Anya nga rod. Tinasayaat. Mapantaman ket di sarungkaran inton bigat. una, mapantay di balayda. Sarungkaran ta ti gayim ta. Pangaasim ka di anak ko. Mangan ka kumamot. Manun nga aldaw akasta ka. Nanang, Aging gat kaano akasta kalatan. Lipat mo day jay a Jason. Panunutom kumamot day tabagim. Kanti anak yo. Panunutom ti pagsayaatan yo. nanang, Di mo kunaan. Ano bilang tagkid daw iti pamakawan kat aklo namanan. Ay nalabos daytan. Saanen a panagayat dayta anak ko. Di ka kumaagbalin a martir. ngam nanang, Manipod nagdan na kayo. Anaaddan kayo iti anak. Pasig asakit tinakam timpapay naken ka. Nalabos mat nga minti kinaanos mo, anak ko. Imparupan na paykan ka aluklukwan na kan. Ang mas daawak man, gaputa maaklon mo lata. nanang, Ay, agpanunot ka anaimbag, anak ko. Kas na ibag akon. Una nga ayaten kan ipatag tabagin. Maikawak pa ikid din ang makakita ken ka, manang. ha? Apay anak ko nam dayta. Gaputa kalpasan ti makatawan. Manipod pimanaw ni Manong Jason. Nagsupli man ti sigod aragsak mo. Sika talaga ading ko. Tilamad-madlaw. Ibagbagak laang ti pudno, manang. Maragsak ka nakmat, ang makakita ken ka. Ngamin, naragsak ka. Mabait laang. Anya ka di ti kahit asawan day ta aragsak mo. Naka-move on ka di? Wano, adan sa bali, nga ay ayatam. Anya? Uy, sika talaga. Damag ko ngamin nga gusto kanukan ka ni Manong Marvin. Ha? Ay namanang, amo konti may papaniti dayta. Awan mat dakas na, naagdaton kan ka ni Manong Marvin. Nasingpat mat, kan agbagay kayo adwa. Uy. Nagmayat ti pa nag-is-isam mo, kabayatan ti pa nag-cellphone mo, pare. Kasta talaga. Nang runa, no babae ti kachat. Ha? Sino ngay mat ti kachat mo? Asino kumapay ngay? Ni Rachel. Rachel? Sino a Rachel? De anak ka din, bakit mo na? Wen, pare. Ag gusto at talaga kan kuana. Idi pa'y laang. Ngamay. Italaang anadanak iti turad ang makisarita kan kuana. Babaan iti messenger. Nasayat nga ron no kasta. Kat, agchat-chat matlakan ka? Ay katuan na. Siyak pa iti ko na, pare. Panagkunak nga rod. Kat adanam namakan kuana.
Aya, Isu nga rod a plano ka. Nga agpudno kan kuana, pare. ay kat, ijay balayda ti pangibagaam iti ayat mo. Saan adita messenger? Pasyaram ni Rachel, kat ipudnom kan kwa na ti ayat mo. Dona, anak ko. Adda ka di madmadlaw mo iti kabsat mo. Anyat kaya ti asawa, nanang. Madlaw ko ngamin akas la naragsak itan. Ay, nananang, saan kayo namasdaaw no apay ang naragsak ni Manang? Ado nga min ti sutor na. Ay, syempre, naragsak. Ah, sutor. Asino nga iti sutor na? Ni Manong Marvin, nanang. Di kabsat ni Manang Ellen, ijay ili. Anya. Iso saan kayo namasdaaw? No apay ang naragsak ni Manang ko. Anya ti amuyo. Ama nga no ni Marvin ti talaga apara kan kwa na. Apay, agdat-daton ka di kan ni Marvin, anak ko. Ha? Naibaga ngamin ni ading mo kanyak. Iso adam damagag. Saan pa'y nanang? Ay, anak ko. Awan mo't dakas na no ibagam ti pudno. Kan awan mo't dakas na no aggusto ka man kan kuana. Ni nanang man. Manumot ten atawan tinapalabas, manipod pimanaw ni Jason. Gapo, tadan sa bali a babae akadandan nana. Isungawan parikot, no makarik na kamot iti ayat iti sa bali a lalaki. Saan kayo mat nagkalay sa kan ni Jason? Kan sigon iti damag tayaw. Nagkalaysadan iti asawa na ita. Nanang. Amangan ngamin no panunutam asa anak nga umanugot no bilang laeng. Ay, adaken ka na itan anak ko. Hanggang na ti kanayon nga ipalpalagip ko kada kayo nga agkabsat. No agayat kayo, unaan nyo ti bagiyo, sakbay ti asino man dita. Hoy, palaging nakangiti. Ha? Sino ngay mo ti mang papaisam kan ka, friend? Ay na, friend. Agbuy-buy akla ang iti reels. Iso tikat katawaan. Di na naman pagbalinan nga awan ti amona. Amok dagita na pa nag-isisam. Siguro, inaklon mo ni Marvin anyong. Ah? Ay na, nagasat ka, no bilang laing friend. Apay anak ko nam daytan. Una, gapata nagtaar. Ado dagiti babae nga gusto kan kuana. Iso aswerte ka. Gapata si kati nagustuhan na. Sika talaga. Tila ibagbagam. Oy, pudno ti bagbagak Rachel. Iso ano bilang ta ipudno na ti panagayat na ken ka. Akluno mo an. Tama nga no agdaton pa iti sa bali. Uy, naidumduma ti pormam ita, pare Marvin. Ay kat siyempre pare. Talagaan na idumduma. Gaputan na idumduma mat atao, ti makagapo. Anyan. Papanamaya ngamin. Mapan ka ka di agrelax, ijay ili. Awisan nak mata. Saan pare? Mapanak ije ayan da Rachel. Sarong karak man. Uy, talaga rin muwaran ti kinaturid mo, pare. Un pare. Kat ipudno kun talaga, ti panagayat ko kan kuana. Rachel, jak amo, no kasanok nga ibagakan ka. Ha? Ay ayatan ka unay, Rachel. Idi pa'y lang nakarik na iti panagayat kan ka. Isu na lang, tama ba inak nga agdaton kan ka? Nakita ngamin, nga adu dagiti babbarong agdatdaton kan ka. Marvin. Sapay la kumatadinak paayan. Napudno ti panagayat ko kan ka. Agyaman nak no kasta. No bilang mantaklunan nak. Ikarik, asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan ka unay. San lang asika. No di kat
nang runa ti anak mo. Ibilang ko kaspud nung anak ko. Ay ayatan ka unay, Rachel. Idi pa'y lang ang nakariknaak iti panagayat kan ka. Isunalaan, tamabainak nga agdaton kan ka. Nakitak namin, kat adu dagiti babbarong agdat-daton kan ka. Marvin, Sapay la kumatadinak paayan. Pudno ti panagayat ko kan ka. agyamanak no kasta. No bilang mantaklunan na ka. Ikare ka, asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan ka unay. Saan lang asika? No di kat nang runa ti anak mo. Ibilang ko kaspud nung anak ko. Marvin, ay ayatan ka man. Ha? Kayat mo asawan? Datan? Wan, mariknak mo't ngamin ti kinapudnom. Iso nga awan ti makagapo, asaan ka nga ayatan. Oh, ay na, agyaman ak unay, Rachel. Agyaman ak. Nay, nagsapa ka mo't nagluto, anak ko. Wananang, nasapaak anagriing, iso nasapaak mo't anakaluto. Itaman pa'y ang masapsapa kang agririing, anak ko. Si good mat, asaan ka akasta? Ninanang mo't, nasapaak laang gaputa kayat ko asyak ta agluto iti balunan ni Mika iti pagadalan. Ay, kasta ka day. Ay, kunaklakit din no inspired to'y anak ko. Ay, ninanang talaga, adda pa yun inspired nga muyo. Ay, katuan So nga, agpuno ka no agayan ayat kayon iti dayjay Marvin. Ha? Ay, wananang, inaklon ko ni Marvin. Agayan ayat kami. Ay, kasta ka day. Ay na, maragsa ka nak para kada kayo adwa. Isumot lagayam amadlaw ko at talaga nga inspirado ka, anak ko. Ay, maragsa ka nak para kanimanang mo, anak ko. Wan ananang, uray siya kat maragsakan akmat para kan kuana. Ay, kamaudyanan na. Mamimpinsan mo't siguron ang malipatan na dayjay a Jason. Wan nanang, sapay la ko matagtultuloy ti kinaragsak da adwa ka ni Marvin. Kan sapay la ko ma, tadi na aramidan iti kapsat mo. Tikas iti inaramid ide ni Jason. Uy, sabalya talaga tiism mo. Sika, babae. Wan nga rod, friend. Adan sakit di limlimod mo kada kami Anya ko mga iti ilimod ko kada kayo. Amangan mo't no agayan ayat kayon ka ni Marvin. Ngam di mo la ipakpakam mo kada kami. Anya? Awan matidakis na no, ibagam kada kami ti pudno. Saan kami mat nagbalin alapad iti relasyon nyo no bilang laeng. Maragsakan kami kitni Ala, ibagak man laangan. Wan, agayan ayat kami kini Marvin. Aklo na matlagayam. Pinabayag mo pa'y laeng. Ay na, congrats, friend. At dan love life mo. Kalpasan ti manu atawan. I'm happy for you. Naimbang nga orasyon, nana. Ay, kastamot kan ka, Barok. Saan ka di pa asimmangpat ni Rachel? Awan pa'y nga road. Adda siguro napanan na. Iso anarabyan. Kasta. Umunag ka Barok. Urayim latan ti anak ko, no adda napatig nga ibagam. Sige nga rod, nana. Kat agyaman ak unay. Ha? Regalong daytoy para kada kami iti anak ko, Marvin. Wen, para kada kayo dayta. Ay na, agyaman ako nay. Awan anyaman na. Kat sapay la ko mata magustuhan nyo. Magustuhan mi talaga. Kinapudno na. Italaang ama kaawat kami iti regalo akastoy. Kat manipod pa'y kan ka. Kasta. Saan lang aday tati kabaalak nga itad kada kayo? Adupay. Sapay la ko ma.
Tamaragsakan kayong agina, iti basit abanag nga ititad ko. Ay na, gapulaing taaddan ka ayan-ayat mo. Busy ka kanayunan. Di mo pa ma-replyan ang dagiti message ko kan ka. Ha? Idi rabi ipay lang message sa kan ka. Ngam di mo matbasaan. Nag-message ka gayam. Ay na, pasensya kan, friend. Ay na, pasensya kan talaga. Timot nga min message ni Marvin tikit kitaak. Ay, no di mo pa imbaga talaga asaan ko akitaong. Among friend, manipod agayan ayat kayon iti day a Marvin. Numaminsan, maliplipata mo nga da kami agagayim mo. Ha? Aday ta ka manan. Aday ta ka man ako nakon. No agayat ka, talaga malipata mo amin nga da iti aglawlaw mo. Ay na, friend. Ay, Rachel kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. No agayat ka, saan mo nga itid amin a panagayat mo? Ngamin, iti anyaman nga oras, mabalin nga agbaliw ti may sa tao. Ay, nasaya at matay bagam day takan kwa na, friend. Ay, Juan, imbaga ka talaga. Makamumutin no nasair tirik na iti imbaga. Idi pay lang nga pagpanunutot nga ibaga day takan kwa na. Gaputa idi pay laeng. Nadlaw kon akurang laeng kat aramiden nan alubong na day a Marvin. Madanaganak, amangan nga mino masair. Makamu no masair, basta para kanyak. Imbagak laing dayjay, tapagsayatan naman. Manipod agayan ayat dan iti dayjay a Marvin. Nalipatan ng ti aglawlaw na. Wan nga rod, nakafocus latan iti kayan ayat na. Numaminsan, saan pa yan ang makapangpangan? Ha? Ano ti kahit mo asawan? Ay na, no adadida pag kinaawatan, apektado ti amin na. Saan pa yan amangan? Nadlaw ko daytan, idi pay laeng. Aywan, pudnutan ako ng friend. No agapad apektadon ti amin na. Oh, apay anak ko lulimag ka, Marvin. Ay, kwa. Adala ngamin pampanunutak. Ibagam no anyaman dayta. Adda ko maisingasing ko kan ka. Ha? Agdanatan. Anya? Ay ayatan tamat titunggal maysa. Saan ka di? Isu apang asim. Umanugot ka kuman. Marvin. Di kagdanag. Aramidag ti amin. Ad-adda pa yung agagatak. Tapno makaurnungak. Kat agkalay satan to. Awan mat parikot ka data ha? Ay ayatan ka. Kat amok akasta ka mat kanya ka. Isu apang asim. Umanugot ka kuman. Ay, naklatak namin iti dayta ngayong bagam. Ngam lumabalin. Ikan na kumapay iti sumagmamano nga aldaw. Tapno makapagpanunutak anay bag para iti dayta abanag. O sige. No day tati ko nama. Agpanunot ka pa yung rod na imbaga. Kat sapay la kuma, taumanugot ka. Addaken ka dayta, anak ko. Saan ka mo't mabalin a kontraan no anyaman ti desisyon mo? Nanang, Addakan iti husto nga edad. Iso nga ambom no anyat pagsayaatam wenno pagdaksam. nanang, Ti maibagaklaken ka, panunutem anaimbag dagiti desisyon mo iti biag. Kan baysa, kanayon kumot nga ibagaken ka. Uray agayat ka. Kitaem nga umuna tabagim. Saan mo ko mga ipaay amen iti tao nga ay ayatem. Ipateg mo pa'y nga umuna tabagim. Anya, agdandan na kayo ni Tidayja Marvin, friend. one friend. Ay na, no impakamom siguro kada kami idipay laeng. Ang mga nusaan kami ngay manugot. Wan nga rod, friend. Wan no, inggagaram asaan nga impakaamo kada kami. Gaputa amom alapdan mi ti desisyon mo. Saan mo't akasta? Unay kayo matan. Oy, Rachel. Uri agdandan na kayo ni Tidayja Marvin. Pangasim kumaa. Tasan mo nga aramidan ti kas iti inaramid mo idi kini Jason. Ha? Anyat kayat mo sa one friend. Tiko nak, saan mo ko mga ipay ti amin?
Wano itad ti amin mo kenkwana. Ang mga no isuman laangan ti pagtayakan ti lubong mo. Wan nga rod. Ang mo kon ti ugalim no may papanken ayat. Kurang langan aramidem ang lubong mo ti tao nga ayatem. Nga uray awanen ti mabati para ken ka. Katpud no mati bagbagak asan aya. Tapno amuam, ita panawan. Manmanon ti tao nga agtalina ed ti kinasaya at iti panunot na. Kaduan ket nalakagbaliw iti anyaman nga oras. Ibagbagak daytoy, gaputadyak kayat amasaktan ka iti husto no bilang laeng. Sapay la kumata maawatam ti kayat ko asawan. Oh, rabiin manang. Ngam imay kayo pa'y laang nga agina dito'y balay. Wan nga rod ading ko. Umay ko kumangamin ibati ni Rosken ka. Sika kumapay lang ti makamo kan ko na, ha? Umay kumatlaalaan inton madamdama. Ha? Apay, sa dino ti papanam? Mapanak biit ijay ili. Sukunak ni Marvin. Anya? Imawag amin itay. Kunak no adda pay lang ijay trabaho na nag-overtime. Ngamsaan mat gayam. Tadda ijay inuman anabarparto. Anya? Ay, madanagan namin ading ko. Ang mga nudi na kabailan ti agawid ngagmaymays na. Nang runakit na bartak. Iso amapan ko laangan sukunang. O sige, agan-anad ka. Idi na minsan nga aldaw, kastamanan. Napan namanan sinukon ni Marvin ijay ilay. Gapot kasta unay kano ti bartek na. Sa ita, kasjay manan. Wan nga rod nanang. Masyanak pa yan ka ni manang. Ay, day talagas asikaso iti nabartok ti aramidan na. Ay, sigud mat asan akas jay dayjay amarben. Apay ngay itan akas jay mutan. Jakman amo nanang. Mas dawak nga rod ka ni manang. Gaputan na anos latama pan mang suksukon ka ni manong Marvin iti inuman. Ay, mas daaw ka pa'y laeng aya. Amo mutan dayjay akapsat mo. Nalabas no iso ti agayat. Aramidan kan ipaay na amin. Makita na laan aragsak ti tao nga ay ayaten na. Awanan kay tibain, Marvin! Nay, apa tinong banak, Rachel. Anya ti problema. Salud-sudan pa'y laang no niya ti problema. Itay sumungsungadak. Nakitak no kasano ti kinasweet yu iti babae a ka-table mo. Anya? Nagturad ka matan. Imbagam kanyak nga umay kasukunan. Gaputa kasta unay abartak mo. Ngam ita, makitak pa'y ti kastangar aramidam. Anya ka matan. Rachel, gayam ko lang dayjay. Yeso ni Darlene, waitress dito bar. Anya ka lagi din na ya. Anya, pangasin. Agawid tan. Di mon urayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko ditoy. Anya? Nagturad kamatan. Imbagam kanyak nga umay kasukunan. Gaputa kasta unay abartak mo. Ngamita, makitak pa'y ti kastangar aramidan. Anya kamatan. Rachel, gayam ko lang dayjay. Yeso ni Darlene, waitress dito bar. Anya ka lagi din na ya. Anya, pangasim agawid tan. Di mon urayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko ditoy. Anya? Awanan kay tibain. Ibagam agayim mula ang dayjay. Nagmayat ti panagin inarakop yu itay. Ha! Sa anak abulsak. Nakitak, Marvin. Nakitak! Unay ka matan. Mangibabain ka. Nagpigsa dahi ang iwat mo. Makit-kita mat nga ado ti tao dito bar. Awan bibiyang ko! Uray mangagda! Sikat awanan bain! Makapaawan ganas ti kastoy. Uray kasano ti bartak ko. Malagip ko pa'y lang ti naramid mo kanyak ijebar. Anya ka matan. Ipadlaw mo lang mata ang awan respeto may ti tao. Anya, Anya lang ti ibaga dagiti makaamam mo kanyak.
Kaadwan ti tao, kas jay kid din ti aramidam. Am-amudak ijay. Gaputa ijay ti kanayon mi apagiinuman kadagiti gagayam ko. Sigurado. Intun sumaruno ang mapanak ijay. Kantyawan dakto. Marvin, Ibagadan to, akas jay gayam ti girlfriend mo. Iskandalosa, kunada. pasensya ka kuman. Nabigla akla ang idirabi gapoy tinakita. Saan nga umdas day tarason? Promise, saanan ang maulit pa'y dayjing inaramid ko. Siguradum laeng. Maminsan pa yung aramidam day jay. Makaraman ka kanyak. Nagsakit at talaga tinakam ko, nana. No apay anaaramid na ti kasya kanyak. Ay, kita ang maanak ko. Ang mga kit di mat ni pilpilit ang laang manen ti bagim nga awatan ti kasjay nga aramidan na. Nana, Ay, kita saan mo kumamot a pagbalinan ti bagim anaka kaasay gapulaeng kankwana. siyak nga ruden ti agpakpakumbabakan kwa na, nanang. Ay, unay matan. Iso tinakaaramid iti saan anasayaan. Ngam siyak pa'y tinagkidaw kan kwa na iti pasensya. Tapno lang saan kaming agapa. Ay, unay daytan. Nukastamat lang akanayon. Ay, awanan maruwam jay tao. Nanang ay ayatak ni Marvin. Iso ajak kayat nga adda ti saan mi apag kinaawatan. Iso ano kasapulan nga ibabak ti pride ko. Aramida. Basta agtali na at tinasaya at alinlangan mi. Aniya. Unay kan pare. Naimbag man ta saan ang nakaungat ni Rachel, gapo iti inaramid mo. Nakaungat, idi adda kami palang jebar. Hanggang di na usawan ha. Mayatan. Anya? Isu pa nga rod tinagkid daw iti pamakawan kanyak. Isu nga mo ka, akas taunay iti panagayat na kanyak. Di na kayat, ama po kawakan kwa na. Ngam nalabas mat dayta pare. Ang mga numauman tukan ka, no kastamlat ta na kanayon. Ti kasayatan nga aramidem, likli kamon dayja a Darlene. Nagsingpat ni Rachel, ngam kastakit din ter aramidem. Sige hakid di mat pare. Ugaling pugi. Anyakid din na ya. Ngam sana nasayat dayta pare. Agdandan na kayon kini Rachel. Respetom kumamet. Pasig anasaya at ipakpakita kan iparpariknanakan ka. Ngam kastamot tante aramidem kan kuanang. Tinapatag pare. Naragsakak iti araramidag. Kan naragsakak iti biyag ko. Anya? Anya? Ay una yung ti kasta panagayat, friend. Si kapay tinagkid daw iti pamakawan kan kuana. Kat iso lang aroden ti nakaramid iti saan anasayaat. One friend, imbabakon ti pride ko. Tapno lang saan kami nga agapa. Ay, ti ayat nga agpayso aya. Makapabagtit no maminsan. Ti ayat no maminsan, may sakripisyo ti ahamin. Angam saan mo kumamit nga itulok nga umabot kayo iti kasta, friend. Anya tiga po na nga ibabam ti pride mo, nga oray sumati nagbidot. Saan ahusto day dyan nga naramid mo? Marwam lang day dyan tao no kasta, friend. Panunutin na nga oray paulit-ulit ng aramidan day dyan abanag. Okay lang kan ka, tanapakumbaba ka. Which is very, very, very wrong. You know, you're tolerating his bad attitudes. Maawatan mo't siguro ti kayat asawan day ta. One friend, maawatan ka. Kat maawatan mo't gayam. Iso apang haasim. No bidot na, korektaram tapno agnakam. Ti may sa relasyon, saan nga aggrow ako nada, no kasta ti aramidem. Naawatam? Dayta talaga ti parikot ka ni Rachel, friend. Ay, huwag nga rod. Ay na, waddaak lang ijay bar, idi nakita na ni Marvin, ganti babae akain inarakop na. Ay na, marunaw tilubong da. Ha? Sika talaga. Katwan mat. No siyak, saan nga umdas di tung pakin ungit laeng? Pagikarwat ita. Amo mo tan di friend ta, nakaanos unay. Kita man,
Ni Marvin tinagbidot. Ngam isukit din ti dimawat iti pamakawan. Oh my gosh. Tsak man amu iti daydi a babae. Kunaklakid din no saan nan nga aramiden kini Marvin tikas iti inaramid na kini Jason. Ngem isulat tamat. Napatpatagkan ko na ti tao nga ay ayaten na. Ngem ti bagina. Wan nga rod. Iso nga iti udi na. Kasta unay apan nakapasakit tirik nana no awan matla ang pagmamaayan ti amin. Ang mala, saan talata mauma amang palagip ken kwa na. A self-love ti kang runaan. Unay matdaytan nga aramidem anak ko. Isu amarmarwaman ni Marvin ga pumatlaken ka. Nanang, Amom, iti kasta nga aramidem. Saanen amabutang jay tao nga garamid iti saan anasayaat. Wenno banag ang makadadael iti relasyon nyo. Gapo iti panangkon konsintem iti ugali na. nanang, Saan mo't adakas ti agpakumbaba, wenno mangibaba iti pride. Ngem saan kumamat nga uray kasta abanag. Uray agdadaat aluklukwen na ka, ibabamlat ti pride mo. Tapno lang saan kayo nga agapa. Saan a husto na nga inaramid mo. pasensya kayo, nanang. Awan dakas na noong tam ni Marvin. Uray saan kayo pa'y anagkalaysa? Saan nga umdas day ta arason? Tapno agaramid iti saan anasayaat. Sika tinakakaasi iti uday, no kastalatan akanayon. Itay ka kadi pa yasin mangpat, Marvin. Wan, apay ka di. Kasta kadi. Itay ka pa'y matgayam asin mangpat. Ngam di ka man lang nagluto iti pangrabyan tayo. Amumot amabambanugak iti trabaho ka. Ti kayat mo, siyak pa'y laang ti agluto iti kantayo. Unay kan? Ibagbagak laang. Saan ka ko mga agumot Saan akmat nga gungungat? Nabambannog na tao. Ngam kasta pa'y laang ti bagbagam. Alahos nun. Pasensya ka numan diti pa nang ibagak. Agi na nakalatan, ta siya kon tagluto. Ayaban kanto no makaluto akon. Nasaya at mat. Akong gayam. Ti kayat ko asidaan, katay adda sabaw na. Awan mo't ti mailuto ang mabalin asabawan. No awan, anya pa'y laang ti araramidem ngay, ingka gumatang Ngam, rabi iuna yun. Anya matan? Alahos nun. Sige nga, Ruth, mapanakon. Mabit lang. Oh, apay akas ta tilangam friend. Kasla nagong nagtipampanunutem. Parekot mo man ni Marvin. One friend. Jak amo no apay akas jay matan ti pakpakita na kanya. Ha? Saan mo tasigod akas jay ti ugali na? Ay na, saan ka na mas daaw, friend? Amo matan iti may sa relasyon. Naragsak laang iti damo. Ngam no agbayag, ditan arumwar, ti saan arumbang arumwar. Ay, sabagay matkit di. Ngam amom, adamot laday takan ka, friend. Tubngaram kumamot kami ni Marvin no amom asaan anasaya ater aramidon na. Isumot kat anaturad nga agaramid iti saan anasayaat, gaputan na imulan iti panunot na, nga uray anyat aramidon na kat mapakawan mulat ta. Kuang amin, friend. Ay, jak man amoy ti bagit. Ay, ayatak ngamin unay ni Marvin. Iso siguro akas tuya. Saan a healthy ti may sa relasyon no kasta ka na yun, friend? Tandaan am dayta. Kasangsangpad mo lang ang anagapo iti trabaho. Ngam nagpulas ka lang. Rumor ka manan. Papanam. Adda na patag-apapanan mi kadagay ti gagayim ko. Anya. Mapan kami jelaon yun. Kan may sa kaduak da Jordan. Kasangay ngamin ti may sa akatrabahuan mi. Isong agdajaming kami mata. Total, awan matrabaho inton bigat. Kasta, amangan numabalin na ngay tugot. Kwa saanan. Pasig alalaki ti kakaduak. Narigat mo't mapangka. Sika lang ti babae. Aglaba ka laangan iti muring tayo. Kan agdalos ka dito unag ti balay.
O sige, agan-anad ka nga rod ijay papanay nyo Oh, bigbigat pa'y naangam imay ka, friend. Si kapay kit din tinangriing kanya. Ay na, sa anak ko man nga umay. Ngam itay nagriingak, ay na, naklaat ak man iti nakita iti Facebook. Ha? Amok asaan mo pa'y nakita? Gaputa kariring mulakit nga rod. Iso asya, kuan, timang ipakita kin ka. Anya day tayo. Mabitlaing nga, Facebook. Antay ta. Kita ti post ang nakatag kini Marvin mo. Ha? Ti kunanakan ka. Pasig alalaki ti kadwa na anapan ijay la union. Ulbod alalaki. Siguro, saan mo tin ama ko na a friend na laing day ta babae akadwa na di ta picture. No sa anak ngagbidnot. Iso day tagay babae akadwa na idi nga uminom ijay bar. Ha? Wan, iso day ta. Malagip ko ti rupa na. Oh, kita ang man dagiti pictures da. Nag-sweet da, oh. Saan akasta ti friend laeng? Maaglaang ti mangibaga iti dayta. Ti awanan bain alalaki. Awanen, saan mo na makita iti Facebook? Gaputa indilitan day ang babae. Ay, malas dalaeng ta na screenshot ko. Agsagana day jay kanyak inton makawin. Ulbud at talaga. Uy na, sapay la ko mga rod ta ikam iti pagnakman na. Saan kat asika man iti agkid daw iti pamakawan kan kwa. Oh, nagapuan pare. Naggapuak man ni Jelaw yun, pare. Nagjajaming kami, kadagiti katrabahwak. Kasta ka di. Imbagam samot kini Rachel akadwanak. Isu nga imay itay bigat dito'y balay. Sinaludsod na no agkadwata. Ha? Ay na pare, kasta unay ti pungtot na sika. Nakita na ka no di impost ni Darlene iti Facebook ang nakataggan ka. Anya? Adda impost ni Darlene? Ay sos, napalalwam sakit di tinaginom iti rabi. Tadi mo pa'y amo ang nagpost ni Darlene. Kat intag na paygan ka. Sakit nakapublik. Adu ati nakakita. Anya? Ala, agawit kan pare. Ingkakid daw iti pamakawan kini Rachel. Ne, naggapuan pare. Naggapuak man Jelaw yun, pare. Nagjajaming kami, kadagiti katrabahwak. Ha? Kasta ya. Imbagam sa ka ni Rachel nga agkadwata. Iso nga maitay bigat dito'y balay. Sinaludsod na no agkadwata. Ha? Ay na pare, kasta unay ti pungtot na. Nakita na kano di impos ni Darlene iti Facebook. Nakatagkan ka. Ha? Adda impost ni Darlene? Esos! Napalalwam sa ka ti minom iti rabi. Tadi mo pa'y amo ang nagpost da. Intag na pa'y kan ka. Sakit nakapublic. Ado ti nakakita. Anya? Ala, agawit kan. Ingkag pasensya ka ni Rachel. Nasaya at tanagawit kan Marvin. Rachel, Agpudno ka man kanyak. Anya ka din day ito nga aramidam kanyak nga. anya ka din day tangay bagbagam. Sa anak nga agsao iti kastoy. Noowan nakitak. Adtoy kita day toy. Screenshots dagiti picture nga impos jay babae. Akadwam idi na minsan nga aldaw iti bara. Iso daytoy jay babae akadwam ijay bar. Saan ka di? Ako nam kanyak agayem mo lang. Anya? Sa anak ama ag Marvin. Tapno sa anak ama kadlaw. Apay, makuna ka di agayem ti kastoy kaswit iti pictures. Sumungbat ka! Kwa? Oh, apay akasta ti reaksyon mo. Sumungbat ka! Jack, amo talaga kan ka, friend. Uray siya kagayam mo. Saan ka amawatan no apay ng agan-anos kalatta iti den na dayjay a Marvin? Friend, Saan lang asyak ti mangibagbagaken ka? Apanawa mo dayjay a lalaki.
Ha? Friend, awan tinaranyag amasakbayam ken kuana. Friend, Ammom, ti tao a babaero, awan manamnamam itikas ken kuana. Naimbag pa ti mamartak tamabalin nga agbalbaliw. Ngem ti babaero, ay na awan lat ammukon. Saan kayo pa'y mata nagkalaysa? Tapno ikulong mo ti bagim iti tuok, gapu iti aramidan na. Ikam ti bagim iti waya-waya. Saan kang agbalin amaag, gapulaeng kan ayat? makauman ti kasta nga aramid mo, Marvin. Anya aya ti problemam kanyak. Apay akastamot ti ibagbagam. Anya, saludsodem pa'y talaga no anya ti problema kan ka. Anya kumapay, no saan aday taki na babaeram. Anya? Nasaysayat lang nga na pumanaw ka diti balay. Mapankay ti ayan day Jaderlin. Total, isumat ti ayan ti panawan mo. Ad-ado ti panawan nga ipapay mo kan kwa nang itisyak. Sana ya? Nagadumatan nga imbagam. Nga mala, no day tati kunam, di pumanawak. Anya kuma? Anya? No ti pampanunutam, kat mabutengak a pumanaw, nagbidot ka. Nagadu a babae dita. Anya? Ado ti babae nga gusto kanyak. Isu adinak pagsasawan iti kasta. Maawatam! Anya? Pinanawanin da dya a Marvin ni Manang Rachel? Nanang? Wen, anak ko. Isumat tinakunan ni manang mo Arishel kanyak. Nasaya at kit din kasta Husto lang nga pimanaw. Saan mo't anapod no ti panagayat na ka ni Manang Rachel? Sakit lang ti ulo ti impaay na iti kabsat ko. Ay, kastamot lang ti pampanunutak. Ang kasla masaksaktan lata ni manang mo. Gapo iti panang panaw ni Marvin ken kuana. Talaga masaktan, nanang. Gaputa ay ayatin na unay di tao. Asaan mo tanapod no kan kuana? Ay, day taaba nagtipagkapuyan ni manang mo. No may papan iti sabali abanag, nalaing madjakabsat mo. Angem no maipapanan kan ni ayat, ay awanan. Wing nga rod, nanang. Nakunak dayta, gaputa pa nagkitak kan kuana, kat malipatan na mutan tibagina, gapulaang iti lalaki nga ay ayatan na. Friend, kunak man no okay kan iti panang panaw ni Marvin kan ka? Apay nga rod akas tatilangam. Siguro, isulat ta ti pampanunutam anya. Diyak mailibak, friend. Ni Marvin latta ti pampanunutan. Uray pinanawan na. Saan latta nagbaliw ti panagayat ko kan kuana. Anya? Naamiris ko. Ajak gayam kabailan numapukaw ko ni Marvin itibiyag ko. Ipatay ko lakit di. Ay na, friend. Panagkunak, saanen nga ayat day tamarikrik ng paraken kuana. No dikat, kinamaag. Unay kamutan, friend. Unay matdait na pa nagsasaong kanya ko. Imbes nga i-comfort na. Ngam saan mat, takas nakit din ti bagbagan. Ay, ikom-comfort ka, friend. Ngam natangkan ngamin ti ulom. Ay, jak amo na anyat impakan kang kaday dya lalaki. Tauray saksaktan na ka. Ibagampay lang nga ay ayatom. Ay, maag ka talaga. Una yan ti kaanakak. Nalabos talaga no iso ti agayat. Ay, naku namon, ading ko. Kasjay no agayat ti anak ko. Napudno. Saan alinuluko? Ay, wen nga raod. Iso akas taon ay ti pan nakapasakit na. Gapo, takas jay ti aramidan dagiti lalaki nga inayat na. Wen nga rod. Ay uray siyak.
Masyanak mo't unay iti kaanakak. Nga mabusurak mo't iti day ang Marvin. Di naman lapi nanunot ti pakasakitan tirik na ni Rachel. Awan gaputanda nga rod sa bali babae na malaksid iti anak ko. Ay, oo na yan. Iso ahos tulaang tapimanaw. Ay, nasakit pa ilang tinakam ti anak ko aging gaita. Ang amok amaaklon nanto matlaang kalpasan ti sumagmamano abulan. Oh, ape akas ta tila nga manang Rachel. Kasla naunag ti pampanunutam. Pampanunutam pa ilaang day a Marvin? Ay, manang, ag-move on kan. Pangaasim talipatam day a lalaki. Di mo kunaan nga aging gaita, kat ay ayatam pa ilaang. Day tatipod no ating ko. Oray kas ti naramit kanyak ni Marvin. Saan lata nagbaliw ti panagayat kan pamatag ko kan kuan. Oo na yun. Diyak ka mo no apaya kastoy tirik na para kan kuan. Oray anyat aramida. Diyak ka bailan alipatan akas iti ibagbagayo nga aramida. Oo na yun day ta panagayat. Isu ahos to ti ko na nagitidad duma. At isobra panagayat saan anasayaan. Ngamin nagbalin ka mo ten amaag. Gapulang iti day a Marvin. Panunutam ko mamot ti bagim Bagim ti rumbang nga ipatag mo. Self-love ako nada. Don. Amo manang Rachel. No ti bagim ti ipatag mo, rumagsak ka. Kan lumag-an ti riknam. Laglagi pem anaragragsak ti biyag, no unaan ti bagi iti amin abana. Hello? Asino daytoy? Hello, Rachel. Siyak daytoy, ni Marvin. Marvin, kumusta kan? Nasayat at tamat. Siga, kumusta ka man tayo? Okay lang. Salud-sudag ko ma. Numabali na sa rongkarang kay taalawas. No, kailangan ka. Ngam no ibaga masaan, awan maramida. Umay kalata, Marvin. Welcome na welcome kalata dito'y balay. Ay na, agyaman ako unay. Agyaman ka talaga. Awan anyaman na, basta sika. Sino dyan ang kungaimawagan ka, Rachel? Ay, ikaw. Ni Marvin Dayjay, friend. Anya? Apay ngay mawagan ka? Sinaludsod na laang, numabalin ka nung nga umay sumarungkar. Kat, anya ngay tiinsong bat mo. Wan ko nak saan mat ama iparit no bilang laang. Ay, Jack ammo talaga ken ka, Rachel. Jack ammo no anyat pampanunutam. Friend. Ay, pangaasim man. Tadi ka agbalin ama aggapulang iti dayjay a Marvin. Lipato mo dayjay a lalaki. Ikam kumamot iti patag tabagim. Saan mo nga ipaay amin iti tao, asaan mo't anapudnokan ka? Iti kaano man, saan ka nga agbalin anaragsak no kastalaang nga unaan kan ipang pangrunam ti sabali a tao. Ay, tandaanam dito nga ibagak. Unaam nga ayatem ti bagim. Naawatam? Anya ti kunam anak ko. Umay ni Marvin ita alawas. Wala nang, iso nga min tinakuna na kanyak, edi na minsan nga imawag. Anya, ay anak ko, agpampanunot ka kaday. Nanang. Ay, panagkunak, maliplipata mo day a tao. Ngam no apay nga imanugot ka pailaang iti kayat na. Nanang, awan matdakas na no umay sumarungkar. Awan matdakas nga aramiden na nubilang. Anya. Uray kaskasano, adamot nagkaduan mikin ni Marvin, nanang. Iso asaan kay kumaakas na kankwana. Ay, anya nga rod ti kayat mo, anak ko.
paboran milata nga uray saksaktan na ka, kasta ka day. Nanang, Ay, makaammo ka man langan iti biyag mo. Di kamot dumngag iti amin nga ibagbagak. Agdadata lang arudan adi na kaay-ayaten. Ang ipilpilit mulata nga ay-ayaten na ka. Ay nakaanakan, saan ko mga agsakit tinakam mo iti inam? Awan ti rumbong apagsakitan tinakam mo iti imbaganakan ka. Auntie, Panangisakit na dayjay kan ka. Iso akas dati na isawag na. Kan maisa, husto mati inam. Ay, uray siyak nga antim. Makitak mo't asaan anapod no dayjay a Marvin kan ka. No ti maysa a lalaki kat napod no ti panagayat na kan ka. Saan na amaarami dagiti banag nga amon na apakasakitam. auntie, Kaanakan, agpanunot ka kumaan na impag. Apay, kayat mo kadilat ti masaksaktan? auntie. Agpanunot ka ana imbag, kaanakan. Agyaman ako na Rachel. Gaputawil kamak dito'y balayo. Awan ang yaman na, kunyak manan. Rachel, pakawanan na kumaa, kadag itinagbasulakan ka. Naamiris ko, nga amin nga naramid ko, kat sana husto. Nagbidutak itinagbalin na desisyon ko. Ti panangpanaw ko kan ka. Kat aklo na ka nagbasulak. Pinanunot ko ngamin, asan tamot ang nagkalaysa. Iso na aramid ko tikas jay. Ngam nakamiris akon. Rachel, jak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikare ka. No ibagam ang napakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing kong agsinublianta. Ipanaknag ka kun kati na pudno panagbalbaliw ko. Promise, Rachel. Rachel, pakawanan na kuma kadag itinagpasulakan ka. Naamiris ko. Nga amin nga inararamid ko. Kat sana husto. Nagbidutak itinagbalin na desisyon ko iti kalabas. Ti panangpanaw ko kan ka. Aklo na ka nagbasulak. Pinanunot ko ngamin. Asaan ta nagkalaysa. Isuan aramid ko ti kasjay. Ngam nakaamiris akon. Jak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikari ka. No ibagam ang napakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing kong agsinublianta. Ipanaknak ko kun ka. Tinapod no panagbalbaliw ko. Promise. Sipod pa'y, napakawan kan. Ay ayatan ka, Marvin. Amom dayta. Amumot no kasano ti panang ipatag ko kan ka. Ngam pasensya ka kuman. Anyat kayat mo asawan. Pasensya kan. Ngam saan akon nga umanugot iti kayat mo. Ay ayatan ka. Ngam di akon kayat ti makisinublan pa'y kan ka. Ay ayatan ka unay. Ngam saanan akas iti sigod ti panagtalak ko kan kay ta. Rachel. Inayat kan impatag kay tinapod no. Ngam naglablabas ka. Naamiris ko asaan asi ka ti lalaki amay kari iti panagayat ko. Oh, apay kasta ti lang ang mga imay dito'y balay. Nakaskas daaw. Itaman lang nga imay ka manan dito'y. Naggapuak di ayan da Rachel. Ha? Awanan. Urayan niya pa'y ti aramidak. Panagkunak. Awanan tinamnama. Anya? Naamiris ko. Amin abidlot ko. Ngam ni Rachel. Panagkunak. Di na kon mapakawan. Amom ngamin. Amin na panagayat, anos kan asi ti may sa babae, at da pagpatinggaan na. Saan nga agnanayon dayta? Panunutom mo't ngamin.
Amin ang nagbasbasulam idi da kayo pay. Ni Rachel lata ti agpakpakumbaba kada kayo adwa. Ngam nagpatinggamot ten aday ta. Gapumot laeng iti aramid mo. Ang amala, nulakit din napod no ti panagbalbali mo. Di ipakitam kan ipariknam kan kuana. Bareng maayayong pay. Oh, apay akasta tilangam, Richelle. Nagunag ti pampanunutam Pampanunutak ngamin ni Marvin, friend. Panagkunak, luklukwak laang tibagik. Anyat kayat mo asawan. Pagbabawiyam, tinalpas, ana ibagam kan kuana? Kaslakastan Kinapudno na. Aging gaita, ay ayatak pay laang ni Marvin. Saan nagbaliw ti panagayat ko kan kuana? Naibagak lang Ay dyan. na, Richelle. Husto laang dayjay nga inaramid mo. Di mo kunaan nga ibabawim. Lisa, No addaman na batbati a panagayat mo kan kuana, ipaay mulatan iti bagim. Lipat mon dayjay a lalaki. Awan tinasayat nga ipaay na kan ka idida kayo pay laeng. Siguro, pinanawan dya babae anang isukatan na kan ka. Iso nga imay manan, tapno padasan na ka. Numaag ka pay laeng para kan kuana. Ay, pasensya kan iti panagsasaok ha. Ngam, dayta tipod no. Ay, ayatem kit di ti bagim. Ipateg mo. Dayta ti kang runaan. Ay namanang, gusto ka din day pa nagpampanunot mo. Ay, kas kala mariribukan iti kasta alangam. Amok ani Marvin ti makagapo no apay kasta ka. Gusto ko man. Nalpas nga roden ana ibagam ken kuana. Asan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo. Oh, di mo ko naan nga ibabawim. day tangarot ti parikot ko ating ko. Kas laluklukwak laang ti bagik. Naibagak day takan kuana. Ngam kinapudno na. Ay ayatak pay laang nga aging gaita. Pangasim, lipata mon, manang. Inaramid na amin asaan arumbang aramiden na kan ka, idida kayo pay laang. Ay, iso adyak pa dyan, asaan nan tumanin nga ulitan no bilang laang. Ading ko. Ag-move on ka nga minon. Addan tulata maam-am mom asaan akas kan kwa na iti ugali na. Basta una nga ayatan kan ipatag tibagim. May gayam ni Marvin dito, naminsan nga aldaw manang. Ay katuwan. Imay nagpakpakaasi iti kaanakam nga agsinublanda ka no. Anya, akat, imanugot ni Rachel. Ay saanan Ay nasaya at no kasta. Kung naklakit din no nakisinubyan manen iti awanan bain alalaki. Ay naimbag nga rod. Tanakapanuunutan di anak ko. Uwan nga rod, amok akas tao na iti panagayat na iti dayjay alalaki. Gam naimbag lakit din Tas saan anak isinubyanon? Ay nakaamiris siguro Nasaya at no kasta. Nakasingsing po ti kaanakak, tapno agayat iti babaero akas ken kuana. Oh, di na idumdumat ti kinaragsak mo. No awan ti pampanunutom asakit ti ulo. Saan aya, friend? Maragsakan ang makakita kan ka akasta tilangam. Naragsak ka. Si kakit di man. Tilamadmadlaw mo. Sigod mat anaragsakak ang. Uy, saan anya? Saan asigod akasta tilangam? Wenno, addan sa bali nga inspirasyon mo. Ay, ang amangan kit di mat. No ilimlimad mo manan, anak isinublan ka iti dayjay ababairo. Ha? Ay, saan, friend? Diyak kayaten asublan ni Marvin. Kinapudno na, ininot kumatan ang maaklon ti amin. Asaan ada kami ti para iti tunggal maysa? Nasayaat mo, tanapanunot mo dayta. Husto ka iti kanayon mo nga ibaga kanya, Lisa.
Self-love tikang runaan. Katuan, saan mo amarik na tinapudno a kinaragsak noon una akanayon ti panagayat mo iti sabali a tao. Tandaanam dayta, Richelle. Nay, nakapulos kamot anak ko. Rumwar kayo kade iti apo? Wala nang, Domingo ita, saan ka di? Mapan kami makimisa. Ay na, ay maragsa kanakman am akang iti na ita. Idi nga men, gapo iti sobra apanangas asikasom kan ni Marvin. Nalipata mo dagiti bambanag. Ninanang mat, busy aklaang idi. Iso ajak pa yan masangot ti mapan makimisa. Ala nga rod, ingkayon iti apo kog. Agan-anad kayo. Agyaman hak nanang. Maragsa kanak para iti kamsat mo, anak ko. Ha? Kas kumaita, napanunot nan ti mapan makimisa. Huwag nga rod nanang. Saan mo't asigod akas dyan ni Manang Rachel? Ay, sapay la ko ma. Taag na nayo ng tikas jay nga aramidan na. Huwag nga rod nanang. Uray siya, madlaw ko mo ti panagayat na iti bagi na ita. Saan akas iti sikod, amalipatan na ti amin, para laang iti lalaki nga ay ayaten na. Husto ka, anak ko. Kahit sapay la ko ma, tanalipatan nanday jay a Marvin. Huwag nga rod nanang. Isu ti makagapo, no ape ang nalipatan ni Manang Rachel nga ayaten ti bukod na abagi. Gapo ta impaay na amin kankwana. Ngam sinayang laang dayjay alalaki. Nasayaat man, tanapanunot mo nga ipasyar day ta anak mo, friend. One friend, nabayag mo ten asaan kami ang nagbanding nga agina. When gapo ta amin ngamin nga oras mo kan atensyon mo, kat adda idi kan ni Marvin. Ha? Iso ahos tula ang anagwin naswas kayon. Tapno maipamaysam ti oras mo iti anak mo. Kan, di tabagim. Wan nga rod friend, nariknak itan ang naidumdumagayam ti ragsak amarik na. Nuunaan nga ayaten ti bagi, sakbay ti sabali at tao. Now you know. Ay, isong addan to man sumarunong nga ayatam. Saan mo ko mga ipaay amin a panagayat mo kan pamatag mo iti dayta a lalaki? Ay na friend, panagkunak, saanan adumteng pay dayta. Inaklon kon iti bagik, nga awan gasat ko no may papan kan ayat. Di mo maibaga dayta. Ti kunamkit di, nakarana ka laang kadagiti lalaki nga awan arapaap da iti biyag. Kan lalaki, asaan da ama kontento iti kaayan-ayat da, wano partners da. Ha? Ay, friend, adamot ni Rico. Idi pa'y laeng nga agayat ken ka. Iso na laeng, tan ni Marvin ti pinilim. Agpada da agwapo, ang babairo mat dayjay a Marvin. Naibangal daw yun, nana. Ha? Ay, si kamot gayam, Rico. Wala na. Imaya, tasarong karak ko man ni Rachel. Ha? No, okay lang kada kayo. Ay, awan parikot kanyak, barok. Iso na laeng, taawan pa'y dya anak ko. Ha? Ay, saan pa'y asimbangput ni Rachel? Nag-overtime siguro, iso nga awan pa'y. Okay lang, nana. Urayak latan, aginggat makasangpat. Hello, Donna. Hello, Manang. Rabiin ngam apay nga awan ka pa'y laang. Di ka pa'y lagawin? Ay na, pasensya kan ading ko. Adda ngamin napatag apag nami kinili sa agayam ko. Apay ka di, itaman pa yung imawag ka. Agawid kan, Manang. Ada sa nga ilim nga agur-uray kan ka dito'y balay. Nakababain. Itay pa'y nga urayan na ka. Anya? Bisita? Asin?
Sino? Asino kumapay? Nasaan ating gwapo asuter mo, ni Rico? Anya? Itay pa nga da dito'y balay. Ay, nakababain kan kwa na. Ang mga numatuukan ang mga uray kan ka. Ay na, ibagam kan kwa na. Baliwan ng tulaangan ti sumarungkar. Jak masangu, busy ak. Bye. Pasensya kan Manong Rico ha. Nga madamdamapay ka no asumangpot ni Manang ko. Ah? Busy ka no. Kat na ko na, abaliwam to ti sumarungkar. Kasta? Sige nga rodadin ko. Agawid ak nga rodan. Pasensya kan at talaga, Manong. Ayos lang nga din ko. Awan pa kadanagam. Uray klat ako aging ga asumangpat. Ang mga nurabiin to unay. Pakibagam tungarad kon ko na ngay mayak, ha? Kan, pakibagam matan. Ako musta? Wan Manong, idanon ko daytakan ko na. Sana all, ada agur-uray. Sika talaga. Tilamanan ibagbagam. Siguro, no ni Rico ti inaklon mo idi. Nasayaat ko mati panagbiag mo ita. Anya? Si Kantumat ngamin. Dayjay a Marvin ti pinilim. Ang babaero mo't gayam. Uray la agsusukot dagi ti babay ti biag na. Ay, saan pa ang makontento iti partner na? Kanayon nga da reserba na. Ay, awanan bain na talaga. Ay na, nagadumanin nga ibagbagam, friend. Pudno mo ti ibagbagak Alawanan. Iso apang nga asim. Di mon pabayagan ti panagdaton ni Rico ken ka. Amok nga ison ti dawan mo. Hay, iti kanayon ko nga ibagakan ka sa anak pa'y aredi para iti day taabanag. Kan may isa, awan pa'y planok ang maadaan iti boyfriend. Naragsakak iti biyag ko akas to'y laang. Ti anak ko, kan ti bagik ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, talaga nga ada point mo. Ngam, saan kumamat nga agnanayon akas taa? Amok matkat ang naka-move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ikam ti bagim iti sabali pa'y agundaway nga agayat. Basta ti kanayon alaglagi pam, unaem ti bagim nga ayaten kan ipatahag. Sungbatan nga ta ni Rachel, ti ayat ni Rico. Papagayam, di uliwayan adinggen, ti paggibusan, te seryetay wita alawas, anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.